Go dumedisa hape ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ka jole nna ke rata hore re bue ka taba ya hore Jesu o ruta ka bosebeletsi. Thuto ena ke thuto eo re nkang ditabeng tseo leng ga di etsa ka nako e fetileng, thutong e re tlohang ho yona, e re la tloha ho yona ka nako e fetileng. Taba eo re nkang re tloha ho yona ke ho Mareka kgaolo ya 10:40 a motsomong le 45. Ha e le motsotsong ona ha ke tlo imanolla, empa ke rata hore re nke taba eo re bonang e le thuto ya morena Jesu mona e le Jesu o ruta bosebeletsi. Ha ke re bale kgaolo ena ya 10:40 a motsomong ho isa 45. Ba 10 ha ba utlwa taba eo, ba qala ho hlonamela Jakobo le Johane. Empa Jesu ya re ha a ba bileditse ho yena re ho bona, le a tseba hobane ba nang le lebitso la marena a ditjhaba ba di busa, mme ba baholo ba bona ba na le puso e thata hodima tsona. Ho se ke ha eba jwalo ho lona, empa ya ratang ho ba moholo hara lona e tla ba mohlanka wa lona, mme ya ratang ho ba wa pele hara lona e tla ba mofo wa bohle. Hobane le yena morena, mora motho ha a ka atlela ho sebeletswa, empa e le ho sebeletsa le ho nela bophelo ba hae ho ba topollo ya ba bangata. Ke palo eo 40 ya motsomong ho isa 45. Taba ya Jakobo le Johane ya watamela Jesu ka kopo ya hore ba newe ho dula ka letsohong le letona le kapa ka o le lesiadi, le istale ka o le lesiadi ho Jesu. Ile ya tsala mathata a maholo ho barutwa ba setseng ba 10. Barutwa bana ba 10 ba ne ba ntse ba bona eka ho ya ka kopo ya bona, bana ba babedi e ka nna ya ba batla fuwa ho bona. Ho ne ho tla mantswe yane a reng kopang le tla newa, ao Jesu a ne seng a rutile, kokotang le tla builelwa. Bana ba nahana hore batlang le tla fumana, bana ba nahana e ka nna ba ho se ho le jwalo le boemong bona. Jakobo le Johane e ka nna ba morena Jesu o santse a tla ba etsetsa ka mokgwa o jwalo. Moruti wa heso, moefangkgedi, wena mmoledi sita le wena ya mametseng thuto ena, ke rata ke re hore ho wena tabeng ena bothata bo teng. Tabeng ena bothata bo teng. Bothata ke ba kutlwisiso ya ditaba tsa Modimo. Barutwa ba ne ba bolela, bana ba babedi, taba ya bona e ne le boikgabo. Taba ya bona e ne dutse hodima boikgabo, ba batla hore e mong a dule ka letsohong le letshehadi, e mong a dule letsohong le letona ho Jesu. Ke taba ya boikgabo. Bothata ba bana ba 10 ba setseng bona, bothata ba bona e ne le mona moo ba monelang bana ba babedi hore ha e ka ne jwale re tla bona e mong a sa dutse ka letsohong le letona, e mong a dutse ka le letshehadi, ba re siya ho kae? Ke bua ka Jesu hore Jesu mona o ruta ka bosebeletsi. Bothata mona hantlentle ke ba kutlwisiso. Taba eo e etswa ke bofofu bo teng le ha motho a ntse a bonahala a shebile. Taba e teng ke bofofu bo teng le ha motho a mahlo a hae a ntse a shebile, a bonahala a shebile ka ona. Mareka ya neng a ngolla badumedi ba Roma ba amohetseng boKreste ka sepheo sa ho ba o na ba ngolla ka sepheo sa hore a ba matlafatse le ho ba tiisa tumelong ho Jesu Kriste. Ba bang ba bona ba ne ba fumana molaetsa dithuto tsena
kapa melaetsa eo a neng a e etsa mareka e ne le baruti ba phutheho hona moo Roma. Seo Jesu a se bolelang gore ha bofofu bo le teng bo ama kutlwisiso ka tsela efe kapa efe. Jesu ka dinako tse ngata o na bontsha barutiwa ba hae lehlakore le leng la dintho leo ba sa le hloko ebe bona e ka re ba utlwa ka nako yena empa neng wa bona hore ha ba utlwisisa hantle. E ne re Jesu ha a rutile hona ditabeng tse itseng ka mokgwa ona, empa ha bosane ho ba bona ha le ba le tshwana le maobane. Ke tla o fa mehlala ya taba yona ena thutong ya taba tsena tseo ileng ka etsa thutong tse ding tse fetileng tseo Jesu a ileng a di etsa, e le mohlala wa hore ka dinako tse ding ha Jesu a rutile tjena a bontsha tjena e ne e ka ba utlwa ka nako yona empa ka nako nngwe ba fumana hore ha ba utlwisisi hantle ntle tsa mmuso wa mahodimo. Ha ke re shebe mareka kgaolo ya bone temana ya 38 ho isa temana 40 re la ga etsa thuto ena. Yena temana eno e re yena o na le marao a robetse morao mane ba motsosa ba re ho yena moruti ana ha se letho ho wena le ha re timela na. Potso ya ka ke na ba se ba timela e le nnete? Wena mmuhi ya mametseng thuto ena, na ba se ba timela e le nnete? Na Jesu ha ba tsotelle? Ke ka lebaka lang ha ba beha taba ya hore moruti hana ha se letho ho wena ha re timelana. Hobane ha ba phakisetsa ho tla jwang? Hobane ha ba phakisa ba re bontsha ekare Jesu ha ba tsotelle, ha ho letho ho yena. Ho jwalo ba heso, bofofu ha bo le teng bo ama kutlwisiso ya motho. Ba bona lefu hape ba bona Jesu ya sa tsotelle. Ba bona ntho tse pedi tse siyo ho hang. Ba bona lefu, ba bona Jesu a sa tsotelle. Ha re temaneng ya 39 hona kgaolong eo ya bone, a tsoha a kgalemela moya a re ho lewatle kgutsa, o re tu. Ya ba moya wa kgutsa, mme kgutso e kgolo ya eba teng. Balatedi ba Jesu ba tsamayang le yena boemo bo teng ha ba bo bona ba ne ba ka bula molomo wa bona ba kgalema. Ba santse ba ena le Jesu, ba santse ba na le yena hona sekepeng seo. Ba ka bula melomo ya bona fela ba laela boemo boo, mme boemo boo bo ka arabela. Hobaneng ha ba sa etse jwalo? Ke bua ka moo Jesu a rutang ka bosebeletsi. Hobane ba sa etse jwalo empa ba na le Jesu? Bofofu bo ama kutlwisiso. Bo ama kutlwisiso ka lebaka lena. Batho ba tsietsing, batho ba balabala, mme ba bona lefu ka pele ho bona ba tshohile. Hobane ho na le bofofu bo leng teng. Ha re bone temana ya 40 tabeng yona ena, ya ba o re ho bona le boikeng hakalo. Le hloka keng tumelo? Balatedi ba Jesu, ke re ba tsamayang le yena ha ba ka hlola bofofu, ha ka ba ka hlola bofofu kutlwisiso ya hore Jesu Kriste ke mang, kgotso e kgolo ya moya lewatleng ka ba teng. Ha ka ba hlola bofofu, kgotso kapa kgutso e kgolo e ka ba teng lewatleng. Hoja ba hlile ba nka karolo ya nane ke be etsahetse kgutso e kgolo lewatleng, sefefo ya ba se sitwa ho tswela pele hobane ba buile. Ho hlola ho
ke matla ao ba filweng, e seng ao ba iketseditseng ona. Ba filwe ke Modimo, ba na le matla ao ba filweng ke Modimo. Jwale ha re shebeng taba ya bobedi hape ke ntse ke etsa mehlala eo bontshwang dithutong tse fetileng tse ngeleng ka di etsa, moo Jesu a nang a ntse a supa moo bofofu bo leng hona teng. Mme bofofu bono bo ama kutlwisiso. Ebe jwale ha kutlwisiso le sebe bosebeletsi ha bo bonahale bo e ba teng. Ha re shebe Mareka kgaolo ya 5 temana ya 31. Barutwa ba hae ba re ho yena, ha o bone hobane bongata bo a o hatella, o botsa jwang ha o re ke amilwe ke manna? Bofofu ba barutuwa e ne le bofe moo? Bofofu ba barutuwa moo e ne le bofe? Bo amile kutlwisiso ya bona ka Jesu Kriste jwang? Ke leka ho jwale re ye mo re ithutang re arabe dipotso tsena le rona ka lebaka la bofofu bo ho bona ke eng e ba sa e boneng, ha ba boneng. Seo ka ra sheba ka kopa go tlo shebe ditemana tsena ho Mareka kgaolo ya 6 temana 37 le temana 52 ho Mareka kgaolo ya 7 temana 18 le kgaolo ya 8 temana 4, temana 17 ho isa temana 21, temana 32 ho isa temana 33. A go shebe ditemana tsena. Ditemana tsena tseo o fang tsona, ke o kopa o di phete hape o di etse, o di shebe. Ke o fa mosebetsi, ke kopa hore o ke o arabe dipotso tsena ha o se o badile ditemana tsena. O ka nka efe kapa efe o ka e arabang. Nka thabela jwalo hore o e kenye hona mona di-comment-eng tsa hao, kapa mohlomong o nketse emailing ya ka. O ka etsa ka email ya ka kapa wa romella ka WhatsApp ya ka. Karabo tsena, potso ya pele, bofofu ba barutuwang moo e ne le bofeng? Ke itse dipalong tse 3 tse ke di baletseng tseo ke o fileng tsona. Mareka kgaolo ya 6 temana 37 le temana 52, Mareka kgaolo ya 7 temana 18, temana kgaolo ya 8 temana ya 4, temana 17 ho isa temana 21. Easter le ho Mareka temana ya 32 le 33. Ke itse potso ya pele e rena bofofu ba barutuwa moo e ne le bofeng? Taba ya bobedi, potso ya bobedi, bo amile kutlwisiso ya bona jwang? Bo amile kutlwisiso ya bona ka Jesu Kriste jwang? Taba ya boraro, ka lebaka la bofofu bo bona ke eng eo ba sa e boneng? Ka nnete ke mosebetsi o ka ngola taba tsena, dipotso tsena ka moo ka etsang ka teng, wa di romella ho nna ka dikarabo tsa hao tse ka di etsang. Ke tla siya tlase mono, tlo bone hore na nka kenya hokae ha o arabela taba tsena. Ke itse o ka nna etsa emailing ya ka, mohlomong a re dirantle@tlmail.co.ls kapa ka WhatsApp 266 631 890. Sepheo sa Mareka ngwaneso ya ratehang, ho ngola ditaba kapa dipale tsena evangeling ena e ne le ho bontsha nnete ya hore ha ho motho ya ka tsebang Jesu Kriste ka boyena. Ha hona motho ya ka mo tsebang ka boyena kapa a sebedisa tlholeho. Ke wa re fela ke tla mo tseba fela tjena. Batho ba ka tseba Jesu ka ho dumela ho yena. Ba ka tseba Jesu ka ho dumela ho yena. Tumelo e qhela bofofu mme e bula kutlwisiso ho motho e mong le mong. Barutwa ba morena ba tsamaile le Jesu nako e telele, empa ba dieha ho mo tseba hantle. Petros yena ka letsatsi le leng o ile a fumana tshenolelo yohle ya ditaba tsena, yaba o araba Jesu Kriste ha ba le Caesarea wa Filipi a re o Kriste, morao wa Modimo o phelang. Jesu a ba re ho yena, o le hlonolo Simon mora Jona, hobane ha se nama le madi tse ho kwaholletseng hoo.
empa e le Modimo ya entseng hoo. Barutwa bao ba fetse ka morao hore Jesu a tswe bafung, ba fetse ba ba matla ana a difefo. Re kebe re sa fumana evankhedi a go fihlela hona jwale tjena hoja barutwa bao ba morena Jesu ha ba ka ba tshwara mpho ena ya tumelo eo ila ya etsa hore ba be matla a difefo hang ka mora ho lefu la letsoho le nyelohelo ya morena Jesu, ha moya o halelang o theohela o le ngwana o ba fa mpho ya ka mehla. Ha ho mang kapa mang ya ka tsebang Jesu ka bohlale ba hae. Mpho ya Modimo ya moya o halelang ke mpho ho kereke ya hae e lefatsheng, ke mpho ho mang kapa mang ya dumelang ho Modimo ka Jesu Kriste. Ha ke a leboha ngwaneso, ke ne ke le tabeng eo ke reng motsotsong ona re ke re ithute taba ya hore na Jesu Kriste o na ruta eng ka bosebeletsi. Ntumele wena moruti wa heso, nke ke eme hona mona ke tla tswela pele ka thuto ya nena ya Jesu ya bosebeletsi. Jwale ke manolla mareka kgaolo ena ya 10 temana 40 a motsomong o isa temana 45. Re ne re mpa re re ha re lelekelle taba ena ka hore go fe gona Jesu mona o re bo ho kenye ke be santse e lokiswa mona ke kopa hore kgotso ya morena e be le wena e ba letsatsi le monate. Thuto ena ke ya 74. Ke kopa hore o tletse subscribe hape o tlo o mphe di comments tsa hao. Kgotso ya morena e be le wena. Kgotso.